Ovo je 9. pravosudni forum koji organiziramo u saradnji sa već pobrojanim institucijama, organizacijama i tako dalje na aktuelne teme u tom trenutku ili perspektivno. Prošle godine na istom ovom mjestu imali smo 8. po redu pravosudni forum gdje je tema bila standardi, organiziranje kako u okviru europskih standarda, ustavnih standarda, konvencijskih standarda organizirati funkcioniranje institucija da se nezakonito stečena imovina ne zadrži kod onih koji su je nezakonito stekli. Danas je također to tema u ovom 9. forumu, odnosno konferenciji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, i to je ono što zapravo ključno želim naglasiti, je na kraju procedura kad je u pitanju ostvarivanje ljudskih prava ili zaštita ljudskih prava, pa i u ovoj oblasti. Jer se ono što je i interes i obaveza države mora i treba provoditi poštujući standarde koji važe kao evropski, odnosno konvencijski i ustavni standardi. Tako da je Ustavni sud i do sada kroz apelacijnu nadležnost rješavao u nekoliko bitnih slučajeva problematiku ove vrste sa ciljem i u obavezi da jednako zaštiti i interes države, odnosno društva, ali i prava pojedinaca kao takvi, koji mogu biti, jesu i bivali su neki procesuirani zbog onoga što su činili i po osnovu čega su ostvarili nezakonito stečenu dobit. Očekujemo, kad je riječ o Ustavnom sudu, da i mi iz Ustavnog suda čujemo kako redovni sudovi, redovne institucije od pravosudnih, tužilačkih, policijskih agencija i tako dalje primjenjuju propise u ovoj oblasti kako bi smo vidjeli i kako povratno na te organe institucije djeluju odluke Ustavnog suda. Zato će Ustavni sud sa zadovoljstvom s jedne strane provjeravati kako su primljene njegove odluke koje su konačne i obavezujuće, ali s druge strane čuti šta bi eventualno još trebalo učiniti u ovoj oblasti da država bude efikasnija. Forum organizujemo u saradnji sa Ustavnim sudom i Visokim sudskim i tužilačkim većem i kada smo počeli pre 9 godina, gotovo svi su nam rekli da će biti nemoguće na istom mestu okupiti sudove na državnom i entitetskim nivoima i imati produktivnu diskusiju. Čini mi se da smo pokazali da je to drugačije. U proteklih 9 godina smo obradili čitav niz tema i razgovarali o harmonizaciji prakse, unapređenju prakse, usaglašavanju prakse sa dobrim standardima, sa onim standardima koje Evropska unija propisuje, ali ne bi trebalo da ih se pridržavamo zbog toga, nego zbog toga što su oni na kraju nešto što svi građani žele, počev od toga da pravosuđe bude nezavisno, nepristrasno, efikasno, da se pravda jednako primenjuje za sve, a tako i konkretno u ovim predmetima o kojima ćemo danas govoriti. Ja ću samo još reći da smo mi aktivni i regionalno i u sklopu tih regionalnih aktivnosti Bosna i Hercegovina u Srbiju i Crnu Goru je država koja trenutno razgovara o trilateralnom sporazumu koji bi bio sporazum za podelu oduzete imovine i nadamo se da onog momenta kada zaista bude potpisan i stupi na snagu će pomoći da se imovina u većoj meri zapleni, trajno oduzme, upravo zbog toga što, kako znate, kriminalci u regionu su jako dobro povezani, a mi sad pokušavamo da radimo na tome da i institucije budu bar približno jednako dobro povezane. Ovo stoga što organizirani kriminal pogađa sve države u svijetu,
a od kojeg u određenoj mjeri nije imuna ni Bosna i Hercegovina. Osnovni cilj svih oblika organiziranog kriminala jeste nezakonito sticanje imovinske koristi. Uspješnom oduzimanju imovinske koristi prethodi efikasno procesuiranje krivičnih dijela organiziranog kriminala i njegovih posebnih oblika. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je svjesno toga, ali i svjesno svih slabosti na tom putu. Upravo iz tih razloga Visoko sudsko i tužilačko vijeće poduzima niz mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja takvih slabosti. Sve te mjere se preduzimaju i u saradnji sa međunarodnim partnerima, među kojima bih posebno izdvojio i delegaciju Evropske unije, ali i misiju OSCE u Bosni i Hercegovini. Naravno, vrijedne pomena su i pojedini projekti, među kojima se izdvaja i trenutno EU for Justice. Da podcrtam, procesuiranje organiziranog kriminala i uspješno oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi je jedan od uvjeta i za stabilan pravosudan sistem. A podsjećam da rad pravosudnog sistema prati Evropska komisija u cilju praćenja usklađenosti sa pridruživanjem i programom 23-24 u kontekstu procesa proširenja Evropske unije, a koji proces obuhvata i Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da će, dakle, s obzirom na takav značaj današnje teme, rad biti uspješan, da će uroditi kvalitetnim i konstruktivnim zaključcima o kojima svakako trebaju da budu obavješteni predstavnici medija. Prije svega želim da podsjetim da smo mi prije 2 godine, zapravo malo više od 2 godine, usvojili važne izmjene i dopune zakona o VSTV-u, gdje smo propisali zapravo postupak i prijave imovine za suce, tužitelje, ali isto tako da smo usvojili jedan strog zakon o sprečavanju sukoba interesa na razini institucija Bosne i Hercegovine i mislim da je zapravo poruka vrlo jasna da u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije moramo krenuti od samog pravosuđa, ali isto tako i od nositelja javnih funkcija. Ja sam uvijek naglašavao i stojim iza toga da su zakoni koji donosimo vrlo strogi, vrlo restriktivni, često puta kažemo u skladu sa europskim standardima. Rijetki su zakoni u zemljama Evropske unije kao što su zakoni koje mi donosimo. Kao što znate, u ponedjeljak bi se na sjednici Vijeća ministara trebala naći također 2 važna zakona oko kojih se vodi debata, zakon o VSTV-u i zakon o izmjenama dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem usvajanjem ovih zakona i poboljšanjem u parlamentarnoj proceduri da ćemo mi također zapravo postići jedan ogroman uspjeh ne samo na europskom putu, nego i borbi protiv korupcije i dobiti rezultate za reformu našeg pravosuđa. Također velik uspjeh kada smo prošle godine potpisali sporazum o Eurojustu. Bosna i Hercegovina je bila jedina zemlja u regionu koja je imala važan sporazum za prekograničnu suradnju. Radimo također aktivno na zakonu o oduzimanju i upravljanju za nelegalno stečene imovine. Sve su to zapravo teški zakoni, mi smo svjesni da nema vremena, da ne možemo čekati. Nažalost, često ne usaglasimo zakone i upravo iz tih razloga zapravo dajemo parlamentu da se pokuša usaglasiti tamo gdje nismo mi, jer imamo opciju da kažem nema ništa od zakona, nema ništa od europskog puta ili da ponudim rješenja za koje smatram da su najbolja, a koja će prije svega štititi struku. Šta želim u nastavku reći? Prvo, identičnu odredbu koja kaže da niko ne može zadržati nezakonito stečenu imovinsku korist. Parafrazirao sam. Ali i interes društva, zajednice, zašto ne reći i države na svim njenim nivoima. Su organizatori, ali i čije odluke imaju utjecaja na standarde u ovoj oblasti, u ovome svojstvu u trenutku kad treba da otvorimo ovu manifestaciju, da podsjećam na tu praksu Ustava, okvire i smjernice, nego i obavezu kako 2 različita interesa društva i države uzimaju kako ih pomiriti. Mi očekujemo danas da kroz zakonski okvir treba
propitivati. Da li treba instrumentarij dograđivati? Dovoljno instrumentarija da budu efikasni kako se od njih očekuje. Ne samo zato što je to na putu